Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Intay iba sa ti Proverbio 4, versikulo 20 kan 23. Anak ko, imdengam dagiti saok, denggam dagiti pamagbagak. Annadam ti panagpampanunot mo, ti pampanunutem ti mangikadeng iti panagbiag mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Da kayo kaditiin ni Bugoy, Mrs.? Ay, saan ma'am? Siyak ti manang na. Ni Bugoy ti buridak mi. Saan kami na makaumay ni nanang mi dito iskwilaan? Taad da sakit na, ma'am. Kasta ka di. Well, pinaayaban kayo agar dyan ni Bugoy. Tanabayagan asaan asumsumber kiti klase na. Anya? Damag ko ang maibarbarkada. Sumursurot ka dagiti agad adik alalaki di tarwar. Amuyo ka di dayta? Ti amumi kat inaldaw asumsumrek iti iskwilaan, ma'am. Ta inaldaw mat ngay ikak iti allowance na. Kan nakauniporme mat narumar iti balay. Bantayan nyo ni Bugoy. Sayang ti masakbayan na no may barkada laan. Sapay nalaing mat nga rod. Nalaing itimat. Kan nalaing nga agdrawing. Kinapudno na. Isu ti plano ti iskwilaan amang ibagi iti poster making contest. Ngam, gapo iti kastangar aramidan na, mapilitan kami amang sukat kan kwa na. Bayan nyo, ma'am. Tabagbagaan mi. Dagiti batch na, college da itan. Ngam iso, high school pa ilaan. Ay, nagulit-ulit iti high school. Nalaing ni Bugoy. Ngam sayang, maim-impluensyaan, gapo iti madi nga aramid. Napanimanang mo ija iskwilaan yaw, ta impayab ti teacher yaw. Anya? Anya manen aya akalukwan ti inaramid mo, anak ko. Bugoy! Umay ka man ditoy. Manang? Say-sayangam ti panagrigrigat mi kon kap. Lina, saan mo adang rantakabsat mo, ah? Di ka makibiyang, nanang. Naskan nga ikak iti pagnakman na. Awanan ka iti baen! Anay ko! Unay kamutan, Lina. No saan da ka nga inanawa dagiti karuba? Saan mo pa'y asardengan at inong patong patikabsat mo? Kasano? Saan mo't gayam asumsumrek iti klase na? Sumursurot ka dagiti babarkada na? Anya? Sayang tit-ited ko abalon na iti inaldaw. Ay, napanan naman nga minan. Bye-bye anyon, tapumanaw. Amang ano anya pa'y ti maaramid ko kankwana, nanang. Nasaya at mat, tasimrag kan dito'y klase tayo, Bugoy. Ma'am, Pinaayabak ni manang mo ta kinasaritak. Pasensya kayo, ma'am. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Anyat problema, Bugoy. Awan, ma'am? No kasta? Mapilpilitan ka la sumursurot ka dagiti barkadam? No, daddo malaang mat, ma'am. Ay nabugoy, saan arumbang nga isakripisyum ti panagadal mo? At da oras ti barkada, ngam ununa am kumapay nga asikaswan ti panagadal mo. Amok na ita, ma'am. Naamwak nga ulila kayon iti ama. Kat masakit mo't ti inayo. Ita, ag problema pa ikan ka. Anya laangan ti pagbanagan ti biyag mo, Bugoy. Amom, at dati naranyag amasakbayan nga agururay kan ka. Di mo sayangan day tagundaway para kan ka, Bugoy. Welcome ka dito, ayan mi. Hindi pa ilang amin nga mawisan ka. Ako nga tumanan ni manang ko. Isumat lang nagado ti karamot kan lemat ti ropan. Kagurgurad ako ni Jabalay mi. O, pepe lang kami nga agawid ka. Dito'y ka na. Napintas dito'y. Agjajaming tayo. Agiinom tayo. Biro ka naktumanan ni nanang ko. Kung narod na ka na yung dakang ungtan.
Abay pa lang agawid ka. Saan ka madanagan? Iyam amuda kanto ka ni boss. Sino day ta, boss? Basta, adan to ibaga ng aramidam. Kasapulan lang sumurot ka itibaga na, ha? Kasano, no saan ka sumurot? Imposible no saan ka sumurot. Di pa nagtulnog mo. Kasukat na kat kwarta. Nawatam? Lina, agreeing ka anak ko. Lina, Apay aya. ay naalaunan iti parbangon. Ngam di pa'y simangpet ni Bugoy. Ay nananang, sumangpet tulatan. Apay ngamin nga urayan nyo aya. Madanagan anak ko. Minor di edad jay kabsat mo. Kasla di kay pay lanarwang kan kwa na. Namin adon ang nagtalaw dito balay. Agawid ton inton mabisinan. Ay, Hala, maturog kayo kit din nanang. Saan da ka disturbuan? Tama pa anak pa'y agla ko ijay palengke inton bigat. Naimas ti makmakan dito yan niya. Sigurado ang asan mo pa yan naramramanan da kita makmakan. Saan pa yung rod? Ada ice cream. Okay. Amin da gito eh. Ginatang ni boss para kada tayo. Kasta ka di? Kwartam. Ha? Sangaribo day tayaw awat mo kanya? Wen. Saan ka pa ang rugi ang nagtrabaho? Ngam ikan na kan ni boss iti kwartam. Bilang nga mano-mano. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, Oh. 5,000 day to inted mo kanya ka. Wen. Kan adun tupay no agtulnog ka iti paramid nantukan ka. Anya nga iti iparamid na kanya. Excited kan sana. Ang mabitan. Irwam mo ti bagim ti hideout tayo. Ken masapul ang naalibtak ka. Amang liklik kadagiti pulis. saan nga agawid ti kabsat mo, Lina? Sigun kadagiti nagdamdamagan mi. Adda ka no simurutan na abarkada na, nanang. Mapantan i-report ijay police station. Sige nanang. Kan dumagas tamutan ijay radio station tapno maipapublic service ta. Ay nahanap na pananangataan. Anyan tinapasama kiti anak ko. Siya kunti may diti balayo, nana. Tapno damagak, no ayan ni Bugoy. Saanan ang agaw-awid? Manipod idiinungtan ni Manang na, ma'am. Anya? Napan kami matan ijay police station. Tain report may tipan nakapukaw na. Nagtalaw ni Bugoy? Wan, ma'am. Nukastang amin amaungtan, agtalaw. Ang ita, saan matan ang agaw-awid? Anya? Katnap-napanan na nga roden ngay. Berberokan mi nga rod, ma'am. Saan nga agsardang dagiti anak ko amang berberokan ko, ana. Natulnog ka di matlaang day ta Bugoy. Un boss. Imbagak kan kuha na kasaritam. Imbagamon na mabayadan no agtulnog. Amo na daytan, boss. Sige. Pagsaganaam. Inton bigat. Umayak ijay hideout. Madanagan ka talaga. Italang amaam-amok day ta, boss. Basta amin nga ibaganakan ka. Wan amin. Anya? Shot kunti makamukan ka. Sige. Iso siguro daytan. Nagpintas tilugan na. Isungag pa iso. Kastakan tumot no natulog ka. Nagpuruma ang lalaki. Hala, kumasidagtan. Kumusta kan Bugoy? Nasayat mat, boss. Agtugaw ka. Saan ka ngagbutang kanya? Sa anak mo't ang mabutayan, boss. Rumbang lang. Taday to'y nga ipaaramid ko kan ka. Naskan, anaturat ka. Anya ti iparamid yung kanyak. Kasmat lang iti ipapaaramid ko kadag iti daduma. Kat masubok ta itan, no anya ti kabalam. Agtulnogak iti anyaman nga iparamid mo kanyak, boss. Agtakaw ka, Bugoy. Dayta ti kayat ko nga ramidam. Anya? Mangkita kayo iti negosyo ang mabalin nyo asarkan.
Alaan nyo amin ang mabalin nyo nga alaan. Ikan kay ito itidakkel agatad. Nervyosak. Kastak matla di first time ko. Nasanay akon. Kasano, numatiliw data dagiti pulis. Isuro ka iti aramidan. Ngam, Saan kan nga kadkad? Nagkarikan ka ni boss. Di na kayat dahil dyan, iti mapapaay. Hala, siyak ti makamugon ka. Saan ka madanagan? Nanang, nasken amangan ka. Tap nga agimbag ka. Biro kanyo ko matikap sa tiyo, anak ko. Nanang, saan kami mat nga agsarsardeng amang birbirok kan kuana? Jaksan makita pa ni Bugoy. Agpapigsa ka tapno makitampay. Kasano ka pumigsa? No kastamot asaan ka amangan? Pampanunutin ngamin ti adim. Duan atawan asaan ko nakikita. Dahita ti mangidagal kan kananang. Ti kanayon apan ang pampanunot ko kan kuana. Ti anak ko. Aramidan mi mati amin. Tapno mabirukan ni Bugoy. Sapay lang ko mata makapagpanunot. Kat agawidan dito balay. Kasaritam ni Bugoy. Bangkumat ti sumaruno asar kanyo. Apay lang nga ibagak kan na. Dakkel tuman ang tibingay na. Gaputan na laing kan nalibtak nga gungunay ni Bugoy. Anyo? Pudno at sikati mo na. Ngam nakitak anasigsiglat ni Bugoy. Pakastamot lang, diagsi na kami. Kanya-kanya kami na. Sabagay, sabali mo tinakita ka potensyal mo. No agsina kayo, kaya tasawan day ta, adakdakkel met, ti mabingay ko kada kayo. Ti ko na ma. Gapo iti panang tagibasit mo kanya. Saan na si katibos ko? Aniya. Sa anak mo tinamang tad iti bingay kan ka. Sumina akon. Aganat ka. Ado dagiti gagayem ko apan nakabagiti lintag. Patiliw ka. Anya tinagsaritaan nyo kani boss? Sumina akon. Anya? Agkanya-kanya tayon. Kat makamu kamutan iti biyag mo. Apay nga akasta? Kaya't ko bukod ko lang ti kwarta mabiro ka. Kastalat ka simple na. Jakon kayat nga ipalawag pa'y. Sige. No day ti desisyon mo. Ngamda ito iti ipalagip ko kan ka. Aganad ka kani boss. Traidor day jay. Nadamag ko apim mo sa yan ti inayo. Iso nga umayak makipagladingit. Agyaman ak, ma'am. Mangisursuro kayo ka, di ba? Uwan, kat ni Bugoy ngay. Adda ka din damag yung kankwana? Awan, ma'am. Sipod pimanaw. Saan ang nagaw-awid? Aging gait api musay ni nanang. Saan ang nagpakpakita? Ay, day takat ngamin. Tinagidakas na ti panang bagbagayo kankwana. Ay, Adamot kang malik. Gaputan na dangrak idi, ma'am. Jak ngamin natagpalan tinakaru-arurod ko. Iso ana aramid ko tikas jay. ala, sapay kumaa. Tama panunot na ti agawid. Class dismissed. Don't forget your assignment tomorrow, okay? Yes, ma'am! Okay? Ma'am? Bugoy. Mabalin ka diya makasarita kayo, ma'am. Oh, wala, Bugoy. O sige. Agsarita ta. Nabayagan na kayat ka ang makasarita. Among kadian nabayag a sinapsapul da kati pamilyang? Amok, ma'am. Anya tinapasamakan ka. Apay nga italaan nagparang ka. Nabanog ako ngaglamlamang, ma'am. Natiliwan dagiti kakadwak. Idi sinarak dati may sa abang ko. Oh. Uray ti boss mi. Natiliw maten. Kat madaman ti imbestigasyon kadakwada. Imbagadan tinagan ko.
Amay sak akadwada. Anya, may saka ka dagiti. Oh, bugoy. Apay asinirrak mo ti kasta a klase ti trabaho. Naladaw ka din ti amin para kanyak, ma'am. Bugoy. Apay ngamin ati nagidakas mo ti panang bagbagakan kanimanang mo. Kaya't dala ako rektaran ti madi nga aramid mo. Ma'am, Dahito iti laglagi pambugoy. Ti panang disiplina nga agresulta iti nasaya at agalad. Kat addaan iti reward. Ngam nagresulta iti dakas agalad. Pano sa met ti katukad na bugoy. anya ti rumbang nga ramidak, ma'am. Diyak kayat ngagnanayo naklatan ngaglimlamang. Pues, sumuko ka bugoy. Kat agbalbaliw ka. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. Kunana iti Proverbio 4, versikulo 27, liklikam ti kinadakas, kat magnaka iti nalintag adalan. Di ka sumyasi iti tumutop apagnaam. Papagayam, titan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Kenyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.